Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal. Hari ni saya nak kongsi saya punya thought process pasal ada saham ni, ODT Tech. Itu saya ada tweet pasal saham ni lah, ODT Tech ni. Okey, okey, jom start lah. Okey, ODT Tech ni saya jumpa pakai artikel lah. Jumpa dekat artikel ODT Tech. Okey, ODT Tech ni basically a skincare product lah, skincare company. Dia pakai AI apa benda tu lah. Basically dia ada dua brand, Elamikagi and Spoiled Child, and based in Israel, headquartered in Israel lah. Okay, headquartered in Israel. Tapi saya check hari tu dekat dia punya pakai Mufasa, patut macam mana, based in Israel patut macam mana, tak tahu lah. Okay, tapi ni bukan buy call lah, ni bukan buy call. Ni just case study saja. Nak beli apa tu pulang pada masing-masing lah. Okay, saham ni risky, korang kena jaga duit betul lah. Yang penting jangan hilang duit. Okay, okay, without further ado, let's go. Okay, kita based on tengok dia punya financial lah. Revenue every year growing lah, walaupun makin slow tapi dia growing every year. 100%, 45, 50%, 27. So growing. Gross margin pun cantik, 70% above. Operating margin rendah sikit, mungkin lah 80% macam tu lah. Tapi tak apa, yang penting profitable. Okay, kita check dia punya first criteria, growing revenue, strong lah, double digit growth. Kemudian nombor 2, kita tengok dia punya cash flow statement. Tengok apa dia buat cash flow. Kita tak tahu cash flow dia banyak, 100 million I think, 100 million. Stock based compensation minimal 25 sahaja. Kemudian dia tengok dia punya investing, dia punya ni capex sangat sikit lah, 3 million. So tahun ni dia punya capex sikit lah. Bayangkan you dapat duit 100 million tapi capex you spend 3 million saja. Adalah dia punya intangible asset ni, tapi I think around 10 million lah. Okay, lepas tu tengok dia punya apa dia buat dengan cash tu. Okay, kalau company ni dia buat, dia ada isu stok juga, ada dilution. So 19 campur 25, 39 lah. Tapi dia beli balik saham dia, 147 million dia spend. Semua cash ni dia guna balik. Ni is not a good sign. Okay, saya suka company yang macam ni lah, dia guna duit ni untuk beli balik saham dia. Okay, okay, kita tengok dia punya ratio, ROE, return on capital 30% and above lah. This is a good sign. Okay, ni ada company yang in a good business is high ROE, high return on capital. Okay, kemudian kita tengok dia punya balance sheet. Ni yang last lah, tengok balance sheet. Cash growing every year, 100 million. Kemudian tengok debt, debt tak ada langsung, kosong. Long term debt kosong, tak ada debt. Company yang tak ada debt susah nak bankrupt. Okay, lepas tu kalau tengok kat cash flow statement, memang tak bayar hutang lah, hutang pun tak ada. Okay, kemudian kita tengok dia punya valuation. Valuation ni macam mana? Tengok yang simple lah, ada forward dengan trailing. Tengok trailing, PE ratio dia every year makin murah lah. So apa makin murah? Sebab saham ni kita tak tahu dia punya income dia naik, tapi dia punya saham tu stagnan je. Tengok dia price stagnan je, tak sama, tak ada beza banyak dengan 2 tahun lepas. Okay, ni on the surface level lah. Kita tengok ni. So to summarize, growing revenue double digit. Lepas tu dia punya cash flow cantik, tak ada dilution, minimal dilution. In fact management memang cakap lah, dia beli balik saham dia. Sebab kalau tengok dekat dia punya chart tu memang static lah, tak bergerak langsung. So saham ambil opportunity ni, guna untuk saham tu dah beli balik share, nak push balik price. Bagi saya this is one of the good capital allocator lah. Good usage of the money lah. Okay, kemudian tengok dia punya ratio yang tu high ROIC. Okay, kemudian kita tengok dia punya, kita dah tengok yang detail kan, kau buka cash flow, tengok balik. Kemudian kau boleh buka dia punya transcript lah, tengok transcript. Nanti saya kat internet pun banyak. So apa saya punya style, saya buka satu-satu ni, kat transcript dia, copy paste lah. Ni transcript ni kat dia present dekat Morgan Stanley 1, copy paste. Buka ChatGPT, copy paste. Lepas tu summarize. Okay, tu dia kata apa, so lagi growing. Ada second brand, Spoiled Child pun growing juga, tengah buat brand ketiga, keempat, development. Okay, untuk dia share buyback, whatever. Dia summarize lah.
senang nak tengok apa yang penting lah. Okay, kadang-kadang kau nak tengok dia punya nak tengok analysis question pun boleh, tak ada masalah, minta ChatGPT summarize saja, senang. Okay, so cerita dia senang, cerita semua lah dalam ni. Okay, kemudian yang keempat, kau punya step adalah kau tengok dia punya website lah. Kau website dia auditi, tekan sini ataupun search Google saja, kau auditi. Kau tengok ni website dia macam cantik lah dia buat. Tak tahu dia punya developer memang cantik lah. Alright, tapi tak penting pun. Yang penting dapat duit, yang penting dia punya cash flow. Okay, tengok dia tekan sini kan, tekan menu. Setiap website dia ada company yang public company, misalnya website dia ada ni investor. Investor tengok bawah ni, kau boleh tengok yang ni, yang quarter ni, Bikwa yang transcript tu. Satu lagi ni presentation, sama aja di situ, growing to 7%, bla 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 bla. Boleh je nak baca. Okay, kemudian tengok satu lagi presentation. Okay, Ority, IMKG, Support Child, Growing every year. Dia presentation ni macam dia lagi cantik lah nak summarize. Kadang-kadang company tu dia punya macam merebah sikit. Presentation ni dia tolong banyak lah, sebab dia buat bagi cantik. So dia punya ni tak sembang banyak lah, memang pendek je. Okay, pendek je dia punya ni. Alright, kemudian boleh lah kau nak tengok dia punya ni Sport Child, dia punya Instagram lah, 440 million. Okay, ada kat order komen. Dia punya ni Ilmakage. Okay, ni basically skincare product lah. Okay, dah habis lah pasal fundamental. Tengok dia punya chart dia tak pergi mana pun, nampak macam sideways je lah. Kalau tengok dia punya chart pakai simple je, sini nampak macam dia tengah consolidate lah. Mungkin by hujung tahun ni dia akan kena pum naik atas. Okay, so company ni tengah consolidate, price tak pergi mana pun sejak 2 tahun. Management guna duit tu untuk beli saham dia. I think banyak ada positive sign lah pasal saham ni. Okay, pun ini just case study saja. Dia punya target price saya tak tahu apa, saya tak buat perkiraan detail. Tapi I think maybe can go less than 100 lah, maybe 50% above lah. Dia punya upside, dia sebenarnya agak je lah. Okay, apapun kena buat lagi detail lah. Kalau nak tengok yang precise, kena buat lagi detail. Tapi target price ni semua ni agak-agak je lah. Okay, saya rasa yang tu saja daripada saya. Saya harap perkongsian kali ni memang berguna lah untuk korang. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat Twitter ataupun dekat ruang komuniti lah. Yang tu saja. Assalamualaikum.